Pozdrav ekipa, dobrodošli u novi vlog. Evo, odlučila sam se javiti i objasniti di sam, šta se dešava, zašto me nema. Nisam zaražena, nisam u karanteni, ali ko da jesam. Maknula sam se malo sa društvenih mreža, sa Facebooka i sa Instagrama. Trenutno jedino vodim stranice Rijeka izlasci i Black Glory Vibes, ali što se privatnih profila tiče, maknula sam se s toga. Nisam nikome javila, nisam nikome ništa rekla, samo sam nestala. Pa evo, da se ovim putem javim svima jer znam da ima jako puno poruka i poziva i puno pitanja. Šta se dešava? Odlučila sam uzeti malo vremena za sebe, da malo poradim na sebi, da se maknem od grada i da se maknem od ljudi. Isto tako i od poruka i razgovora. Radi se o tome da se želim malo posvetiti sebi. Postoje neke stvari koje mi jednostavno rade grč u želucu trenutno. Pod velikim sam stresom. Od kada se desio prijelaz tamo 29.2. na 1.3. je prijestupna godina plus ovaj zadnji puni mjesec. Jako je jaka energija, a ja sam osoba koja jako osjeti energiju i to jako utječe na mene. Tako da treba mi neka pauza od svijeta kako bi se posvetila sebi i poradila na sebi. Danas sam započela jedan challenge, 30 day challenge. To ću vam malo kasnije objasniti šta i kako. I odlučila sam da će se u buduće moji vlogovi stvarno odnositi na ono s čime se stvarno bavim. Da ću objasniti neka moja stajališta i neka moja uvjerenja. Pa, kome se sviđa, neka nastavi gledat, a kome se to ne sviđa, slobodno neka preskoči. Unosim dosta promjena u svoj život trenutno, tako da, eto, sada idem napraviti jednu voćnu salatu, pa ću doći malo kasnije, ali evo, ovo je bio uvod u vlogić i vidimo se. Evo, nalazim se u Baški. Uživam u buri i suncu. Evo mene nazad sa mojim 30-dnevnim izazovom koji sam si pripremila, koji ću definitivno zabilježavati. Tako da ono što mislim da će mi najteže past, jedna od stavki ovdje mi je buđenje ujutro. Ja sam noćni tip. Ja sam onaj tip osobe koji ide spavat kad sunce izlazi. Znači oko 7, 8, nekad čak 9 ujutro, ponekad idem spavat u podne. Uglavnom spavam po danu. I ovo će mi, ja mislim, biti najteže buđenje ujutro. A ostatak je, znači, čitanje knjige na dnevnoj bazi. Bilo koja knjiga, bilo koliko vremenski nisam se ograničila. Barem par stranica dnevno da pročitam. Imam jednu knjigu s kojom proći ću s vama kroz tu knjigu jer je meni jako pomogla osobno. Stala sam na noge uz tu knjigu, shvatila sam puno toga o sebi. Knjiga se zove Living the Reiki Way. Ne bazira se samo na Reikiju, ali jako lijepo objašnjava energiju i konekciju i tako razne stvari koje ću malo kasnije objasniti. Osim toga, odlučila sam vježbati.
Da, nisam sportski tip, ja sam za kompjuterom i za fotoaparata, ispred fotoaparata, kamere, kako god, za tipkovnicom i joystickom, a ne za spravama. To je isto nešto što mi teško pada i nisam nikad imala neku potrebu veliko vježbat, ali vidjet ćemo kako će to početi funkcionirati, s obzirom da sam odlučila meditirati puno više. Do sad sam se bavila sa večernjom meditacijom, sa lucidnim snovima i astralnom projekcijom, te sa jutarnjom motivacijom. No, odlučila sam preuzeti i dnevnu meditaciju na sebe. Znači da se bavim sa meditacijom za pozitivnu energiju. Tako da puno više meditacije, puno više čitanja, puno više zdrave hrane, aktivnosti, vođenja zapisa svega toga. I što sam još stavila ovdje? Reduce time, manje vremena na društvenim mrežama. To je ono što sam pred neki dan napravila. Jednostavno sam otišla sa Facebooka i Instagrama. Definitivno ću smanjiti moje vrijeme koje sam provodila na tim društvenim mrežama, jer je jako toksično. Previše mi oduzima vremena. Koliko god se ja trudila, realno, moja naslovna na Facebooku izgleda fantastično. Stvarno, jako je pozitivna i nema toliko toksičnih objava, kao što mnogi imaju. No, jednostavno mi inbox oduzima puno vremena i bez obzira što sam ja stavila status da nisam aktivna, i dalje imam tu neku potrebu svima odgovoriti na poruke. Pa žao mi je, ali moram uzeti vremena za sebe i žao mi je, ne mogu se trenutno posvetiti nikome drugome. Moramo nekad sebe staviti na prvo mjesto kako bi poboljšali svoj život. I ne nekad, sami sebi uvijek moramo biti na prvom mjestu. I to ću isto kroz priču proći sada. Ali do tada, uglavnom, to bi bilo to. To su neke stavke koje sam odlučila, uključujući i to da želim prestati sa barem jednom lošom navikom. U zadnje vrijeme sam abnormalno puno smanjila alkohol, skoro pa ga uopće ne pijem. Jako rijetko se desi da nešto konzumiram. I trenutno smanjujem cigarete, cigare ne pušim već 4 godine. Pušila sam duhan. Nedavno sam prešla, pred nekih pola godine, ne manje. Pred nekih 4 do 5 mjeseci sam prešla na domaći duhan. I trenutno pušim par cigara dnevno. Definitivno velika promjena i kroz neko vrijeme planiram i prestati pušiti. Tako da, evo, kao što sam rekla, puno promjena uvodim u svoj život i ovaj challenge će mi biti onako nešto što ću... ne znam kako ću to proživjeti, ali definitivno ću uvoditi bilješke o svemu tome. I eto, to bi bilo to za sada. Ja idem, se vidimo.